select review yang itu ke channel bongong ini film ni kekis terari ko ya ma dengan select review lah ni dengan upload lah sih dengan Friday dengan saya pagi kita mau namarka ngarum kita don mengham like puan mau bangali belah dengan don portan dengan saya pagi pada apa perlu beija jona kumno film ngakan men dan be ngamen pokai baca ubrain dan kan filman lah kapol di hawat mentak sini bar pokai men nifse baro di hawat habang apa ki kamen jafse am fi ai mesim ba yana ana kit balai film wai no mo balai film wai no di hawat habang akan du ki pro hani ante yang nanti sikit mo ki kena dong ani kiwi ki pro ma ki oi na kit balai film sila no ka funny video la ni de kiwi ki video ma de koi pikir de kiwi channel di hawat nanti nak kalian dengar semua mak memperlok hon man ya kapal mentah dengan konsentrasi atau tangkan ni kau ke channel ya kapal sedin dengan sampai no di hon kuma fifi yang nu di ngaruh apa akan pendap ni kau ya kijeng anu jam sistem ngaruh atang ni bandai kita di hon perlok sepet dia adu bukut kini channel jangan apa maka ni video jangan apa mentah sini sepet dia adu bukut mah di hon kuma fifi yang nu perlok fifi kerpat yang mau kit balik film dari yang nu kijeng wajong kit terari kuaya mah balik film dari yang gitu mah di hon nak kalian jangan atang adu menu bingung orang ni ya jangan lagi reaksi ya gitu ke jengwan mo ya gitu ke jengwan anda ki om bena balik film di hawat nak kalian jangan ada sudah reaction mode gitu kisan menaikin dulu mana mo tegi kila ada penmi cuai gitu ke jengwan tinggal orang yang dah kila penmi temai ke jengwan tinggal sudah react mo shen bai kafinya mo shen dan chu akan ni kan seperti di bagi para jeng maya mo di hawat hapo kini ke next video Friday on Saturday mo ngan selek review yang ki jirai bakila ada menlet ti kum gajeng respect iki mo ti ada ke ba alai mana ni ka pertai ti hoat pro se pe akan next video mo ti hoat mata singa poi bala reaction biasa cisin ya kini ki jirai maulan na ya kerteng maulan na mo da ba arwai de Iwan Mahabat Benjamin tiga ni ka simli kom ba i ngai ba inwai lang ba di ban ma hoat da ki pro ki balai i ya Benjamin bola arwai tang kan ko channel sebahasa komen sa po ma ya nga ti hoat kini ka simli kom ti chalo ngini comment me ni ka video lani ka ni jirai kan ngi babas ti chalo ni pe no phone phone ni pe no reaction dengan soba kaling kan sa description mo wadum kan check kaling soba like kesan ki da ka ba like share and subscribe ya ka channel chong wan pa kum ju la da fi tana channel soba like share subscribe ti pro chalo ni pe no ka ni reaction jangan mata ni dalam pay production maulan na Iwan Ban Benjamin Steffi Monclavi Amanda kumbaga ang nutrisin ba kwa bani ibang ini actress Steph ma imentay lami yang Steph ti chalo ni pet yang kumbaga si palangan na jing shy kum tanjingin nya pira kwangan nai berkat diam ngana pia jing duai kermen nganau ble juba bongai mau ngaro berkan benya teng napi katong mangan em serta janpi nu em deki wet pan bukti jakapi kasu jumon bhaban ben la pik sa bha su kaju tu nya singap yang ni pe jaga check tete hadonan manga datang mapi nakaduriau klonya ik ukisha slap pe kiduria ro internet sya cek ni wan bhadan clean wan bhadan ni nakip ba sai mo kani kacaka kadan la bandesh na wan bhadan ni tinya pe yang kang Shashi liang en pi kwa ngan em lang pi dei kak sia rupa ni mau len nai manga juban lang bala dep clay yai ban naki shirta la dep kula chisen nu kahala dap kula sisin numpa syuk mantrang din kedisya mo sebab kila dap kula te pimde syuk ban kanan din nani pinjit sisway mo ban pai thala ki kmat sisway ti kedisya gani jawab ki thok maki mo ti ho jeng pe dia nu kwa shunata alam kala ni bish nu wan pai la jingen nai ka bapura
hati adu kerwai adu satu tok prat on hati gimana bro jadi kita sa head beneng ubah ajing shine na i keleng keleng klemar ta tin chunga na pi hajing mun jing perkan la shong Peseti aktras jika dor bei jamnut mengaon to next week jamnut lili siapa pet mentari kalau kedor saya waktu tamu teacher ini kupiah no mati pengen bayatan nabi shanon yo shua kumapi ai ban Amanda kun je pi ne ban kum no ne sekarang kamu lah yon dei kun pi ki kun je no ta fish na video di pabre shab kelung ro Amanda ro ita bit sama dan sata kadol ya kelas baba bre teacher ini kupiah Proba bayam mengabatit sni Jinglang akor mi bari kiti Sumari suker benyatang napi Yami nona tom nakalawi mai Mensimba kuslay ang kabakerni Yai am ngatang napi Wala kakin rohone ulum kneng kinai Wat kuslay na kita Waki lu kiro kinang nangi kilang ki ka unti mai kine ti chalung ni pidang kilang kuno waki ka unti Kenjam bengasya silang Tajing ita markelia Bersyang hati kejing jopen Yo ibong keng so ubat yang Pidai kak rupa Ngima perlap dah fis ngap jawab ngap du headphone ani du earphone pia singo ka ki bass ki mu ki balasna kini mo daki nu track ani kini music so bas ngap du headphone piso tenat sa jara pia singo du baro ki jing tam sa po mo chalo mau lenai manga cuban bang bala det clay yai ban naki serta la det ular sisen nu kwa shunar ta ten kumbaning kong happy la pla jingin nai ka bapura wow kuli Steph 1,000 years later. Hoi kita ko jirai ko sotan ati siamo hoi la dan naman ta ki actress ki babri mo aktor ki ba ikhani ti actress ni Amanda i babri siya is definitely na keren si kan dek kam sip kan dek hai sikan kan mo ti hoi pro ki kasi dengi mental ki la bet siamo ban royal ni ban sna ki film ni ki gino ki video ba ki sna ti hoi pro digi jing kesan dengi ti ai ki support harus kembali kan ben di hal bagi kilap mi sipun ki video hal mata kasi dungi kilap bet sya kim sadin semua aku bangi sidong malak po di hal ni ada support ki di perlu di ka bafi kesan di kiri nya mesti kilap ng sipun ki video di hal perlu di ka video mata si kalau mai tangkum ni min pun kut notang ni ma perlu jangan an select review yang itu ke channel bongong ni film ne ke kes teradi ko ya ma dengan select review la ne ngan sa upload asi dia ngan Friday ngan saya page kita mo na marka ngaru minta don mengham like po mo bangali bela dengan don portal dengan saya page pa dia apa kalian tak kami tika ayat tan tihoy kami limo dengan saya page mai tak review jongki nasa dia sedan mo dengan saya upload ki tihoy pro saya kesan namanya mana po bagumba ngasih pan jing kesan bisa perlu menon kam jing kesan bisa saya kesan ngamu ti hoy perlu stay strong antik care perlu ti saya can do but next time mo anu sedih this time mo bye bye saya super